la buan ar ni ke dinga phi puthot ni li chewang to si nang tum man che tong thu long pen che than thu lo na pine bang ke ko pine ala marjan so lam le tum che thanam ji ka li pine ke thanam ni ala marjan so bang ke romantic and broke sort movie aprang ke romantic lo sita menon ke break de la bang so ala marjan so men ke Rupha ajoine la bang so ala marjan so ke do lo ke rames ti so creators pa YouTube channel along la bang so YouTube channel atum mate la bang so creators atum aprang sita mele pusan la marjan so ka selam pandu ul bang so la marjan so men bang ke puroi ausa madu ta lang fan creator po jingi bang ada posi a YouTube channel amen long masita me creator po jibi ponang kok le la sinang tu ador ke sono e por ne video no kala nun pen nang chepalang no dun po busi ning thelo cardong get started. Madu mun ida lamaran bonda sita aso non ake theno chok che lele don ke nang dia pona ba kenin pupuse ning thelo puji are bhai nang tumo phani tum tong selam vek nang ji puna ke toy ma nang tumo te hang lo hile nang jong klok pen tong selam vek nang ji puma thai khe do joino adap ka the ang pen idut ari so bang lang ki buk chi pon si lang ke sok dam ji aphan dam lo pula so hu to war along inut anim su pia phan thek lok si sington kok lo 100 kilogram slow motion पे हमारा पिक्सल ना दाम थूल ए रेमान लो wow kumating asam ni lo lajo anak wah bhai what a romantic scene la fancy first sight love pulo mate thaglok pe ning do it ko ja the ma ba selele o he jong je lo ti je ba inglong ari samartung ke selele o a he gi are ni cepat cini tu thahe make prog joksi cepat cini ni angko pensi belum teh oh tuan dem an pitong kena ai tang man je tong pek na lai phon ka chetong si mo phit aprang ke bang jela man ta che than lap lo sita me cepat cini ni pen la ba silikan sa ke prang le ke prang la phan le long lok te ninga rong oji ning dok pik pa man mo ke nang ye pi puri lok man ko ne thelam ni nang de ho ason tin mate asitin ala marjan long ta jong si actor le actress fanning dok lu tang te hono bang so actress ke actor ben puri sigat tu ka chetong te sita mi itum real life long bang jong si itum mane nu bak ar so fanning dok dun piglu putan te la bang so ar so itum angir ke man det ta hai mate angir pinak ta hai sita में एक्टर की जिंदगी में ऐसा नहीं होता Mang humi me lo dila bang ke ilong ba ala marjan long ke actress angir pipinak puta mele mati ha wow jong sita nong le fundu pu tang ke arlo silo la fundu pu la hai na ki do ke to puna por ke chupa dam nang ji akam melu dam ra fundu mori dam rong sita me malom so la bang so le na ko pipi si ki to ma let me see kuch nahi arisi paklem thabar kitab hi fruit acha ke lang so thek thebon la bang so ektor doctor ke chiman ji bon la akhor ta hing pelai pilu da pen ke bon ta buhi paklet le doctor handwriting pina aposi itumo so na munit ke langun thek thedel arlo so bang mirlong ahem joydam si ajirpo abang wangsi pulo editing apor bang masap so apor ci pichet da pen lang chet asonte la spelling talk chora fonts bi chor nat ke kupina graphic designer a tools avidet ta hopu ke kam kari lo ke lake nang si ke type lo ke mati jong si ka charlie ji ning hang proton te itum lahai a chit chit horu pe si itum charlie ponang ji ki jui dam ke dam ta ke tong bon pa prap jin ji po phan ta hai po very sad jin so me mela insali aning oi pik khang jang la nirong niking dam lo moi me ni bang le sitong purang na are lam nung jing un lang ki mati normal hospital pon sira ko reng hilang ke so that's all for today I hope you guys enjoy it this video is made only for fun